Okay, agsubsubliya po iti programa na iti itong nataraki. Adda kami manan with yours truly, Manong June sa yara sa with John Mark Pastor lang nga po kasamitan nga radio station Tintire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit, and of course nagiti manarimaan man na po nag-online ta syempre nag-reset kami man iti Facebook Live. Good afternoon ating Ella Banadero, apo sino pwede kita kaduam, of course naman ng Maria Peters, thank you so much for everything. Ayan, the special card that you have sent, it touches my heart nga talaga. Thank you so much. And nakita si kadito ta napapasi da kita. Pasam natin na nagpatinggamon. Awan kinablaawak ng isuda da gidaya nakita ko online. Okay. Hello po mga idol watching from Taiwan po, from Maricel Domingo. Hi KARRUBA, God bless you po, nagguwapo da kanayo na. Watching from UAE pero taga Pangasinan from Nan Capistrano tinagan na. Oh. Hello KARRUBA watching from Doha Qatar, from Enidez Yasid. Balibaliktad na. Kablawan takmamot please from Sir John Overa tinagan na. Okay, panggal daw mo. Kuna naman dito text line tayo. Na panggal daw yung Uncle June kan Manong John Mark umuna ti amin sabi ko mata na saya at kay lata dito studio. Kablaawan ta kami man dito karayan nga madama ti picnic ken panaglablaba. Umay kayo Manong ta agkurimos tayo ti bonno. Kan agyaman ang Uncle kan Manong happy pangal daw. Ken pahapol ko dagitoy bartak nga asawa mi mauma pay ka arak kanyadan ko na di na maimbaga no si asin no nga road sayang. And hello po mga idol, babati po Tejada family dyan po sa Reyna Mercedes, maraming salamat po. And lastly pakigreet nyo nga kami dito sa Estrella San Guillermo kuya, nakikinig sa inyo. It's me Princess. Yes. Shell RHU is watching, LC Bergonya, hello Manen KARRUBA watching from Hong Kong. Hello to Ma'am Inocencia Marcelo. Yes. Hello mga idol. Hello to Nika Galeom Anito. Hi po watching from Taiwan, from Mary Jane Bakud. Kamusta mga idol? From Mirna Pido. Christina Rumbawa Gonzalez Maya is watching. Roan tinagan na Kuya Jun and JM, kablaawak man nila kay ko ni Don Tolentino, kanda kita babalasan ko ni Hardane Grace kani Charmaine Day Tolentino dito Cavite. Thank you po and more power. Nag-aadda yun nga talaga man. Hello to Kuya Joseph, bada maman nagbibuyan. Hello KARRUBA watching from KSA, from Midge Paralag. Gandang tanghali po, pabati nga po si mama ko Estela Rumbawa na nakikinig parati. Pati na rin po si papa ko Maning Rumbawa ti phone Kirino. Wow, nagsaya at man na kita. Narod, may sabi apo nga sunata man ti sagot mi tada tiket amok nga dakalabanag no tay agpalpal pa ka kanagin innaw ka dinggam dating nga sunata from the old days KARRUBA. Great da kami mat biyahe Banawe from Auntie Regina Seriales. Hello, ingat auntie kana Uncle Bubot. Para kanya yung favorite ng Uncle Bubot mo latay. Wow. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Sign with love forever true. Joni was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Joni wrote me a note one day, and this is what she had to say. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Sign with love forever true. Slowly I read her note once more. Then I went over to the house next door. Her teardrops fell like rain that day when I told Joni what I had to say. Joni, Joni, please don't cry. You
You'll forget me by and by. You're just 15, I'm 22. And Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown, got me a job and tried to settle down. But these words keep haunting my memory, the words that Joni said to me. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Stand with love forever true. Hello, Kumari Margie. I packed my clothes and I caught a plane. I had to see Joni, I had to explain how my heart was filled with her memory. And that's my Joni if she'd marry me. I ran all the way to the house next door, but things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day when I heard what Joni had to say. Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. Jimmy, I married your best friend, John. No, pagtutungtungan dagiti kadaanan nga sonata KARRUBA talaga nga medyo nasasakit abo iti puso. Kumodot dagiti istoryana kasaday ta kuma Joni Don't Cry nga kuna namin Don't Cry Joni nga sonata ay kat medyo nalastog mo nga men na dahil lalaki ag gusto kanya na dahil ubing nga babae nga manapin ang pansin inununa na nagtrabaho di jay dayo nga lugar iti nagsublit na nalagip na di jay balasang awanan ti sublianan na ta pinakasaran na dati kayo na nga ni John nagmamayat and dami may isang nga sonata po nga kikit ko launay mo't nga basbasaan at istoryana talaga nagpindas nga ang kupay na yaramid ng Eraglo a song entitled Aji kanta ni Junior? No, ano? Aji kanta nga Tell Laura I Love Her. Tell Laura napintas mo lang dejeta naki-race dejay lalaki natay kakaasim ang piman, di ba? Malagi mo dejay kuan dejay? Ako katakitan taman no dito DJ Tokar na Latin. Sige, basak pa lang ni Mario Pabiling. Hi Idol, shout out po sa Pabiling Clan from Solano, PCI Net. Ano naman OGT para request po nga ng willingly. Thanks po taga Plana Sir, die hard fan ni Mario Pabiling. Ang kumakabirok ti Manong na bangal daw yo kablaok man dagiti lalakay nga gaayam dito Sirok Kawayan ken kablaok mo ti family Ibarra dito Tiagay Annaponan. Salamat kuya Pakimanjay Gold Digger from Romar Dugilan iti pagrangayan Ramon Isabella. And of course, kunin natin hello mga idol. Pagritman apo ti family, Gaceta family, Doldolaw family, Ferrer family, Nasuli family, Agustin, family Agustin, baliktad gayam. Agor ka. Wala din taman. Family Gaceta, kung na kasi. Pagrit nga po ang family Gaceta, family Doldolaw, family Ferrer, family Nasuli, family Agustin. It's me, Zairin ang sinili. Salamat mga idol, mga gwapo. Oo, dagito yung mga gwapo ka na. Ilocano na ni Kuya Joseph aji Don't Cry Johnny. Madi ka agro nga ab Johnny ti Ilocano ko na naman. Hello KARRUBA watching here at Qatar.
Dahil tama na kanta para kinalakay ko ni Jimmy Valdez. And of course, iti winner ate, winner po iti tatatlag nga sunata, nag-text man ng Good PM Kuya June and GM. Great ko man ti Family Ventura at Family Reyes, ito sa Pungpungan, Jones, especially mga ading Corodea Faye. Anak and, ko! Ano na? Anak ko na yan. 1ANK. And Rodney Desmond at asawa ko na si Rodel Reyes. Thanks po. And more powers me, Ross VF Jones. Wow. Kita. Pa-shoutout man ading kinilakay ko, David. I love you, Lakay, from Auntie Adda Pasqua Clinton of... I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Kung nanang nataiso na ta simmalbog na jay motor na. A blessed Sunday, Sir June and JM from Devora Batara of Quirino, Isabela. San Mateo, Quirino, Isabela. Makapamangar ka no, tirik na, dahi kanta. Kuna ni Lorena Uwaville. Medyo napigsa na di ba? Naimbangal daw yung dita manong kablako man ni bakat ko ni Febing Adda, dita Pinas. Para guys nga yung parting time listening from Rome, Italy. Naimbangal daw manong watching from Singapore, from Lin Panglila. Wow, nagatuunay nga text messages. Pasensya na po ito, kita kami mabasa. Patasin balata. Good PM Kuya June, kan ating dyan Mark kablaawa man, ti pamilyak ng runatin na singpang asawa ka ni Emily Urbano Ranches, kan anak ko Ed Michael, kan Mira Thea, ti kablaaw, Domar Pastor Ranches, iti San Miguel Ramon. Thank you. Hello to Auntie Josie Burgunyo, Auntie Shioni Navarro. Nakita kag bibay paitatay ni ading nga Rhea. Lala ni ti pagrangay nga daji Australia. Hello mga idol watching here in Saudi from Donna Katembung. Kana man ni Harden Tolentino. Hello po sa inyo. Gusto ko lang po magpasalamat kay Mama Roan, yung bumati kanina. Ingat ka palagi dyan sa ibang bansa, ma. Miss you po and I love you. Wow, nag-sweet. Nagmayaman to dito tinagbaling nga dalanda. Apo, dito nagsarak. Pakibati nga po yung kuya ko. Ay, hindi. Pakibati nga po kuya. Kaya yung mga anak ko, Haris, Anan at Borjana. Ken lakay ko ni Harry, ken naganak ko ni Boy, ken Josie, Ancheta, Jay Burgos, Isabela. Salamat po from Rhea Cola sa Tinagan na. Wow. Okay nga Rod, once again, we'd like to thank our sponsors. Abo, muna ti amin, board member Fred Velili and Sangguniang Panalawigan. Arco Meris, and of course, our beloved Mayor Jesus Diladaran of the Municipality of Ramon, and F1, Kabatuan. and of course, RJ Yumol of Alicia Isabela, and of course, Engineer Rodrigo Duterte. Duterte, iti Ramon Isabela. Okay, Narod, may sabi nga sunata, favorite ka nung apo da ito, iti agdamang mayor, iti Aritao, Nueva Vizcaya, Ma'am Luisita. Hindi ka musika nakatungtong da. Luisita. Whatever. Basta lusing ko naman lang inan. Tayo sa tinakita. Lusing tan of Aritao. Favorite na. Hello to my gayam Eric Paul Galapon. Iti Bogalyon Norte.
Hello karuba kat kaman nga kablawan ni darling kung agin indaw ti nanganan mi. Ni Agnes Obra from June Obra. Ni Kuya June atoy? Siguro. Kita antaman. Wan, ni Kuya June Obra atoy. Agin inaw ka na baga na? Wan. Kasi imposible. Iso ti parain na o pag inaw na ni baga na. Aga pa dan ano ka. Tala. Why? Tala ka tatala. So pwede para la ba? Kiawet. Anyway, nagaga nga man. Nagaga. Yan. And good afternoon kanya ito. The electrician, the LG Ramon. And the rest of the employees. Engineering office. MPDC office, assessor's office. Apa yan? Anan mo? Imoy ko binisita, igaw di sukbot na. Nangitlo si Dua, maam-amaan siya. Si Dua. Nubi unyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa. Hello, Kapsat Mario Piñera. Barbaran ko, sumurag, no agaman nyo, tasakon, tinampaamo. Sisiwit ko, to'y bilit ko. Ilocano man. Nurumwara, tugtugot ko, makaunga, no igaman nyo, tasyak lang, tinang paamo. Damdamdamag niya kanong istorya dito si Siwit. Actually, it's a Kankanay song. Kankanay. Kankanay nga nagtaod sa John. No. It's not Kankanay. It's from a Tabok. Tabok. Nyati tawag ti sa Oda Jaya. Kankanay nga, Rod. Kankanay, madi sa bagay. Aman. Adi siya paparamid ng tinga Joby no kakinang tilisa Kankanay. Ayaw Kankanay na dyan. Rice cake na dyan. It's a Kankanay song. Maawatan na po. Tagitito dumapay nga ethnic group. Ito'y depaar tayo dito'y Cagayan Valley. Very common. Ito inusarda nga lengguahe. That means it's just a song. It's a bird. It's a bird song. It's about alagam nga bilit. Alaga na nga bilit. And ginagkanta. At the twist na lang kasi pinapintas na lang iti music na pero dali isang nursery rhyme dito nga angaw. Ngam ana nga tati Ilocano na di ko awat hundinok maat un ka ay ayamak kuno na. Sut kay ayam ko kasi nga ta di bilit. Awak hundinok maat on ka ay ayamak. Kuno na idi kano 1993 naipas nga ito may isang nga dat lang nga tao nga madintupulos makaasawa. Prostrate. Atid dog istorya na si Siwit. Basta it's about bilit si Siwit. Ayan. Nga hamo. Inkantak karon ni Ilocano diba? To'y bilit ko. To'y bilit ko no rumwarak tugtugot ko. Makaungot no igaman nyo tasyak lang tinang paamo. Kunana. Medyo double meaning ako. Kaya nasa unang magigaman ti bilit. Karon